na no mekosra gifti adoye en Sunday na ti na no mekosra gifti adoye en Sunday na mkachira ne se maami gifti o maami aye o baye ne he en wo se baby a Dr. Aban eye na ye Astotef no so en wo baye ne so nam se wo nya ne wo so Astotef no wo nya ne so kwama fafantom ema Astotef na koye ne wo so wanto amam pipi nti kope wasase a obeye dan obeye wo so woti ase mama no last one oni ni kuna do ye nyina se Astotef no yo moto o maba no ma no nko no Mr. Also best subscribe no so link no ama awofo onye video na esem na Kenten Royal TV asem mpeni pa oni pa na pe ne ho asem mpeni po iba na pe ne ho asem metu ma hwan ya evangelist Dine Asamoah na se so ye slay queen edema Jesus Christ. There's on was Slam young propon. None slay any mono. What you say, and your mamma me, like, my mother cry. To the stand saying, the Antina America sound as yes, I go about you, Mamuntin and Yako, Pien and Yako say. Now, several what I was considering him cry. As a moon, and I have a some snap outside there from. None I'm saying. Ya enim de asie ya maame ya de na maame fante wa de mfa ne kran sie watch me mu ready ya me be o me nimba sen kamido esumuno mido I'm say neze meka I'm say no one say Empress Gifty Adoy ne maame ewu ya wa de mfa ne kran sie na ma da bi panda e mayen Pum se mi ni na ebe hia bom na maami wu ye matekura ni ntiem se eya de ni na faradesen kura kwa kwashura no na maami ni wu ye no Dine Asamoah evangelist akwa kwachia no akwachia no obusa ne se eye no se be kwose ewo hi eye le dia MPP era se mo friend MPP mo free MPP mu ntinya adua mo be na MPP mu mo go be baabi a mo be no ye gotie Dine Asamoah video no embe ba ka slalucho so reply ni yi kama ye nko ma sisi aye ba e beto aso na no mekosra gifti adoye en Sunday na ti na no mekosra gifti adoye en Sunday na mkachira ne se maami gifti o maami aye o baye ne he en wo se baby a Dr. Aban eye na ye Astotef no so en wo baye ne so nam se wo nya ne wo so Astotef no wo nya ne so kwama fafantom ema Astotef na koye ne wo so wanto amam pipi nti kope wasase a obaye dan obaye wo so woti ase mama no last one oni ni kuna do ye nyina se Astotef no yo moto o maba no ma no nko no omnya ayuma no na no mekosra gifti adoye en Sunday na ti na no mekosra gifti adoye en Sunday na mkachira ne se maami gifti o maami aye o baye ne he en wo se baby a Dr. Aban eye na ye Astotef no so en wo baye ne so nam se wo nya ne wo so Astotef no wo nya ne so kwama fafantom ema Astotef na koye ne wo so wanto amam pipi nti kope wasase a obeye dan obeye wo so woti ase mama no last one oni ni kuna do ye nyina se Astotef no yo moto o maba no ma no nko no omnya ayuma no na no mekosra gifti adoye en Sunday na ti na no mekosra gifti adoye en Sunday na mkachira ne se maami gifti o maami aye o baye ne he en wo se baby a Dr. Aban eye na ye Astotef no so
and obey and so nam so wonye no so Astotef no wonye no so kwama fa fantom ema Astotef na kwaye no so wanto amam pipi nti kope wasase a obeye dan obeye wo so what you see mama no last one oni ni kuna do yenyina se Astotef no de omoto o mabanu ma no nko no omnye anuma no boy nurse mo amoti de okaye no na me say as a musician ebi na lady kwakye mama Sally say only into music na me tini hwe say evangelist Daniel Asamoah bibi working no I don't know because yemi na yenim yawa Empress Gift Adoy FM yemi na yenim awewa o jinwo she say wa you try watch me last minute ni ye na ma me kwa wo ye na ma me say ni awo dem stronko bi na Gift crumble can nsema fa ne ma me ho like you be so lovely and you be so like very surprised at my Gift but I know what day say adaya wa fi MPP munti I was say who Daniel Asamoah na wonu MPP no who claim me na me ko chia ne ye den e ma le evangelist who ko chia no sa ye den ma e ka fra che sa ye den se wuni mi so be ka se ya na nke na ko no ko ta so mi den waka but what this year can tam say who be guni pere ni mo ase una wo si wo Islam akunyangopon emponie ana wa unya wo ba ekwa awuchirem sei ni maame awu a wo se epe ne kura bre ne ne maame sie na ne wo to no udi afa na wo kan some about politics you are using under politics to claim you say anye baby anyangopon de wo fa no afa wo de anye Yenyosa as an artist yenyosa so unya kwa awuchire mama me papa brother sister uncle wofa who say unya ene kwa awuchire ti ubetena social media na ubetena interview so ebe ka say woni o ma free MPP mu enti no pacho emfa wai ti Daniel Asamoah de esre wala de waka no emfa me trend do baba be answer we dey cancel me twen one and minimum 7 twen kum chacha so ho enche on so de ne dey be banti tina yie na wo for wo na wa sha secret no mo som for ma de no prem ache my konkon se mama me ka biem se oba subscribe no share link no wa so a ma me area ban in fact come na come for I think I will need ya pedro ni binom power medicine be ma wo jagbeja no ko ya me so baby no opan so ukonfitru utiatie mi Yesu Kristo krampo engine didia me so pedro ni binom fe number no e twebu osku na so betimi afre no na so na di komo 1 2 3 bi na so wa hu die udina o stand out udina mo som for the no prempe konkon sa na ba makraba ba